dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Menezil bimayani saya Andi Putra Virus Studio Production, Bina Lestari Official, Dede Ocol Dut. Sapa kan Kang? Abodor, 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 abodor. Sejujure kula dianggap apane, sun serius wajar yen takon status. Ayah Raden, kula butuh pengakuan Ayah Raden. Sebenarnya kula kih apa nih sampean, yen memang dianggap demenan, tapi masih kaya baturan. Yen memang kula dianggap calone, tapi belum kenal wong tuane. Asik Papa Mesya, Papa Mesya sayang, Masya Allah, terima kasih Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya. Makasih apa? Makasih Bapak, terima kasih banyak. Abodor, 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 abodor. Yen ana wong sejeni ngati, wis aja ditutup-tutupi. Jujur sedelah aja sampai kula terlanjur berharap. Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya sayang, Papa Mesya, Papa Mesya, Papa Mesya majikan, Papa Mesya majikan. Mending namanya Mesya sayang, mumpung durung keceron demen. Mama Mesya, Mama Mesya sayang, du majikan eman. Ibu Oni sayang, Ibu Oni majikan. Sun hubungan Ibu Oni embong kang bodong lanan. Ibu Oni sayang, Ibu Oni, Ibu Oni. Sejujurnya Mama Sinta, kula dianggap apa nih Mama Sinta, Mama Sinta sayang. Sun serius Mama Sinta, wajar yang takon status Mama Sinta sayang. Waktu kian Mama Sinta, kula butuh pengakuan Mama Sinta, Mama Sinta. Sebenarnya Mama Sinta, kula ki apa nih sampai anak abaim. Yen memang abaim sayang, tapi masih kaya baturan. Abodor, abodor sing paling sayang, tapi belum kenal wong tuane. Ayah Raden, 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 Ayah Raden. Dede Bening sayang, Dede Bening, Dede Bening, Dede Bening, Dede Bening sayang. Mama Mesya sayang siapa? Neng Hanin, Neng Hanin sayang, Neng Hanin, Neng Hanin ya, Neng Hanin, Neng Hanin, Neng Hanin sayang, Neng Hanin. Yen ana wong sejeni ngati, wis aja ditutup-tutupi. Jujur sedelah aja sampai kula terlanjur berharap. Bunda Zilfi, Mama Yani sayang. Ayah Raden Singawit kian, Ayah Raden keceron demen. Sebagian ikan daripada kula mung kanggo pelengkap.
sejujur ayah Raden kula dianggap apa nih ayah Raden sun serius ayah Raden wajar yang takon status ketikian ayah Raden kula butuh pengakuan ayah Raden sebenarnya kula ki apa nih sampean Bapak Ilham ya memang dianggap demanan Papa Mesya sayang ya memang papanya Mesya ku sayang tapi broli kenal wong tuane asik Mama Sinta sayang Mama Sinta Mama Sinta Mama Sinta Mama Sinta Mama Sinta Mama Sinta Bunda Zilmi sayang Mama Yani Kang Koslet yang ana wong seceni ngati wis aja ditutupi jujur sejenak aja sampai pulang terlanjur berharap balik kiri orang ya abodor mending abodor sing ngawit kian aduh Ibu Oni majikan sayang Ibu Oni sayang Ibu Oni iman Ibu Oni sayang Ibu Oni sayang emok kang bodolan Ibu Oni sayang sejujurnya kula dianggap apa nih sun serius wajar yang takon status waktu kian kula abaim sayang abaim